Ikinyamakuru IGIHE Shema Fabrice uyobora FERWAFA yatawe muri yombi. Urwego rw'Igihugu rw'Ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuyobozi wa FERWAFA Shema Fabrice aho akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira B Thierry yabwiye IGIHE ko Shema Fabrice yatawe muri yombi kuri uyu wa 11 Kanama 2026. Kugeza ubu Shema Fabrice afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje ngo dosiye ye ishyikirizwe Ubushinjacyaha. Shema Fabrice yinjiye muri FERWAFA kuwa 30 Kanama 2025 nyuma yo gutorwa mu nteko rusange isanzwe hamwe n'abagize komite nyobozi ayoboye, aho bose hamwe byiswe Dream Team. Nyuma y'igihe gito yari amaze ku buyobozi, uyu mugabo wavuye muri IS Kigali yabereye perezida wayo yagaragazaga icyerekezo cy'impinduka uhereye muri ruhago y'abagore, iy'abakiri bato, kubaka ibikorwa remezo n'ibindi. Ari muri FERWAFA ariko nta mushahara afata, ahubwo ibihumbi 200 by'amadolari yari kuzahembwa mu myaka 4. Yemeye ko azayongera kuzamura impano z'abato. Shema Fabrice yamaze imyaka 6 ari perezida wa IS Kigali, akaba mu bihe bitandukanye yarayifashije kwegukana ibikombe bitandukanye birimo igikombe cy'amahoro cya 2019 n'icya 2022 ndetse n'igikombe cya Super Cup cya 2022. Hanze y'umupira w'amaguru asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo Africa Medical Supplier gicuruza ibikoresho by'ubuvuzi mu Rwanda. Ngayo nguko mukore subscribe kuri Rwanda Today, tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru uko asa.